sarikaga mapulong pingan anini lalaya o katelehay no kiukay numita malatsay kita itini luma no paitemek ami patsakat tu taong nanay mapalamet no kawas ko pulong no parururuma no mita sadapang kulehay numita sinanutan ita kufaluco mi mokto kita o mi itong lai mo tao. Malatsay kita pahamek tu tapang lumalio kita tini semuot siwa bulo 我们一同来唱诗190首。يوم أريبوكاكو mi pahameka paraliu ijie kofaan akawas Zaai kafalis kusila itni Yehova dojira Rawaya tamdau ami palemer Yehova utabang mi patsakat kakutu urip itabang ami ulah tutabang para liwen itaji Yehova Yoma orib okaku mi pahameka paraliu iji Yehova an akawas Zaai kafalis kusila itni Yehova dojira Rawai atamdau ami pademer Yehova utabang mi patsakat kakuto urip itabang ami ulah para diwan itaji Yehova. Mi tolong kita, 我们一起来祷告。Sila itay wama niam I kekerayan telah mi kansya kami to pitlipot no miso no urip no niam to rumiami as do lasaya-saya. Irakat no urip no niam to itinihkar mararit kiso ami patsafay itamianan matumes ko rihaslay no urip no niam mi kansya kami itiswanan. Anini lasaya o katerehay no niam itini iluma no pahiteme kami ami patsakat to taong. Nanay wa maaw ilapitsamur no fang saray atingu itini luma no katsatsay sarikaka no niam. Sakasarutsurlaw no niam ami taong itiswanan. Patala kami tu falutso ami layap tu suan no miso.
Wamaaw nanay fuhatan numiso ko follow sa nunyam ta pakapilayap kami talamat nay a limuot numiso. Sa kafanaaw nunyam ami hapinang katalang saan nutireng ami sa icer ami tier itiswanan ta mamasa follow ko urip nunyam wama. Mikansya kami to sini atla numiso pakaningangan nutabang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Malatsa kita misa osi tu suanu kawas itini i fang cerai cutlal. O sasa osi en numita itini i mararumai. Sakalima atsefang, lima safau, tangasa enam safau atusir, atau siwaku safau atusir. Itini i mararumai, sakalima atsefang, lima kusafau, tangasa enam safau atusir, atau siwaku safau atusir. Ufrih nu fang cerai cutlal itini katalangai a kata terdekan, cecai patek, Terus suot tu sapura iraku faru a flih katalangai kata terdekan cecai patek terus suot tu sapura iraku faru a flih。今天要读的经文在耶利米哀歌第5章15节到16节和第19节。Mararumai sakalima atsefang lima kusafau tangasa 6 safau atusir atau siwa kusafau atusir。An maflih te numita pamata handa amin neng saosi en numako suasa itini i fang cerai cutlal malasawah to i falucu niam ko lipahak o rarum to ko mi titlusai to sakero matefal to na i fungoh niam ko taramanai a tamohong ucirarawai kami saka jirafoh kami anini nikaurira tapangau Umitao cai ko pikuan iso, cai ka titulas ko pikuan iso to hakal, saan ko sual itini i fang cai cutlal. Liawan aku sanukaping,耶利米哀歌第5章15节到16节和第19节这样说：欢乐从我们的心中消失，悲愁代替了舞蹈，我们的华冠从头上掉下来，我们犯了罪。如今我们遭殃，然而上主啊，你永远掌权，你的统治世事无穷。O patusukan lalapan numita anini tataya sa ay jitulasay atamlaw ato mitlaotsay atapang jitulasay atamlaw ato mitlaotsay atapang 有限的人与永恒的主。这是我们今天要一同领受的信息的主题。Sarikaka mapulung unani saosi anu mita asuanu fang在主拉 anini latayai o ratlio no mararumai Israel tamlau。今天我们读的经文是一首以色列人吟唱的哀歌。Maharateng nangra kunika atekaku no faluco I ayau在比登耶都比巴里莫奥诺巴里埃亚外都suar amiriang zangla to kawas saka maaraw nangra ko ni kalahchi suan no kawas matekop ko kitakit nangra。他们想到他们曾经心里刚硬，他们不听先知的劝告而背逆了上帝，因此他们也亲眼见证了上帝实现他的承诺。就是使以色列人的国家灭亡。Ta itia to ye mihai ku Israel tamlau tu nika jirarau no tireng pasasyor ku falujo. Atau mirungos tu kawas nanai hebulan nu kawas ku rarau nangra nanai pauripen nu kawas zangra。而以色列人也在那个时候才觉醒，才承认自己的过犯，他们向上帝悔改，并且祈求上帝能够赦免他们的过犯，能够拯救他们。Tapakani tu nini pasasyoray tu farujo sanay lemak no Israel tamlaw. Miliaw kita ami harateng tu kakarimlaan limuot no kawas ami palal tu farujo no mita sa kasarujo law ita ami tier tu kawas。那我们从今天以色列人真心悔改的这一段的经文，再一次来反省自己的信仰，愿我们能够谦卑自己，全心来信靠上帝。Sekarang saya uhara dengan nomita sari kakak，说在地里放在主那，我基督拉塞古当老萨安。首先，圣经告诉我们，人是有限的。我基督拉塞古当老萨安古说一定里放在主那。
大家lima aja zefang ko diri no mararumai zutal. Ni kau dira maarau no mita sari kaka. Tarulong ko bisa falujuan no isai tamtau tu rarau nangra. Tarulong ko bisa falujuan nangra tu rarau no tireng misapuner ko falujo ami turun tu kawas. Nanai mahapinang no kawas ko bipasasyon nangra tu falujo ta paoripen ningra zangra o finaulan ningda. 虽然耶利米哀歌只有短短的5章，但我们可以看到以色列人在这样的5个章节里面，他们深刻反省自己的过犯，他们谦卑自己，向上帝来祈祷，愿主能够看见他们诚心的悔改，拯救他们，就是以色列人，上帝的百姓。萨利嘎嘎马布隆，乌达拉曼奈马拉菲nau兰努卡瓦斯。Latagsaan ko binengneng no kalau tamsao tu nini atlemak。对于一般人而言，也许身为上帝的百姓、上帝的子民是一个非常崇高的事情。你告你啦，马拉菲naulan no kawas i mi hai ai mi patorot i tapang tu orip no tireng atau mi hakelong tu nafalucuan no kawas mi lemak tu maamaan。但上帝的百姓却也是愿意把自己的生命完全交托给上帝，并且愿意遵行上帝的旨意来过生活。你看，马拉塔安古法鲁卓努以色列阿tamsau，巴拉塔邦恩能拉古提人米利亚斯多多拉兰努卡瓦斯，但以色列人却因为骄傲，把自己当作上帝一样，他们离开了上帝的道。阿绕哈尼，在噶马蒂亚乌卡瓦斯张拉。Matengku icer ami lemak tu maamaan. Saya kamatia ukawas sangra pakapitena tu biluot no rumah finacatan. Saka unika talangza nang rai makariang tu ko kitakit nang ra. 但是他们却没有像上帝拥有一样的能力，他们无力阻挡其他的国家来侵略他们，他们的国家因此被破坏也灭亡。Idia tu amapalal ku falucuan no Israel tamtau dan kacitulas ku polong no maamaan no tirang。以色列人也因此才惊觉自己是有限的人。Sari kaka mapolong sorin urarima ai kita o tamtau。Honi honi cai ka hapinang ita to ni katalang ca no tirang。Honi honi o marata angai ku falucuan no mita matengka ku mitlemak tu maan saan ku harateng no mita。你看，tangasa tu icai ka firu no ichen no mita, tangasa tu icai ka firu kita mitlemak tu maamaan ita maharateng no mita tu nika tatangca no tireng atau tatam anai mikumi sakuan no tapang akawas。我们人的确非常的软弱，我们常常忘记自己的不足，我们常常想要靠着自己的力量来做许多的事情，但是我们一直到自己的能力困乏的时候，我们才想到自己的软弱，才会想到上帝的全能跟上帝的恩典。Saka itini sakatusa wahara tengen no mita sari kaka mita ucai ku bikuan no kawas saan ku tiril itini fang zalai azuran。所以第二点，我们要思考的是，圣经告诉我们，上帝永远掌权。mita ucai ku bikuan no kawas udikisi urai no Israel atamlau i。Umi patah kalai tu nika talamaan no sini ata o mita ocai akawas amitlipo to citulasai atamtau。在以色列人的历史里面，常常表明了上帝有极大的恩典，永远和有限的人类同在。Uniniku ni patah kalan no dikisi no Israel atamtau。Anu ika patlesan to no orib。Ano ikang ayan do no urip i ucai ka faris ko sakuan no kawas mararil amitlipot to finaulan ningda。无论在人生的困境，或是逆境，或者是顺境当中，上帝永远掌权，在看顾他的百姓。Ta ulungos no kawas to finaulan ningda i sarikaka。nanai malazat o ucai ka faris falucuan ningda。ku falucuan no finaulan ningda ku falucuan no tamlau cai ka faris mi saicer amitier i jingdanan ami hakelong tu suan ningda mitlemak to maamaan。而上帝对他的百姓的要求是，希望他们也同样以不变的心
全心信靠他，凡事遵从上帝的旨意去做。达拉抓matahpo no finaulan no kawas sanay atalamanay angangan ko mata no Israel atamlaw at sa ito biharateng to nafalutsuan no kawas. Nika pakainian no kawas iswa no pari ayawa ito iswa no kawas ato o nika tekop no kitakit sanay apales ami palal to falutsuan no Israel atamlaw. To sa kahapinangaw ng ra tahalaos ko pikuan no kawas to purong no maamaan no hakar ta mamafanat sangra ami sa puner to farucho miriao ami tier to kawas。虽然以色列人曾经被上帝的百姓这样的名声所蒙蔽，他们不再思想上帝的旨意，但上帝也借着先知的谏言，借着国家灭亡的这样的苦难来提醒他们，让他们能够明白上帝世世代代都在掌权、掌管万有，使他们愿意再一次谦卑的信靠上帝。萨利嘎嘎马布隆，大抓satu o padas atau rarum ko maaraway ita itini mararumay at sulal. Nika upatusukan nun ini mararumay at sulal mi pahapinang tanan anu mapadas ko urip no tamsaw marari ko kawas amilipo to finauran ningda. Mararit ko kawas amikapo to kalay atamsaw. 虽然在耶利米哀歌当中，我们看到是充满苦难跟哀伤的情节，但即使在患难当中，耶利米哀歌要告诉我们，上帝仍然与他的子民与世上的人同在。Tahalaos ko pikuan no kawas saka tahalaos ko ulah atau mutsen ningda mararit amikaput to finaulan ningda sadikaka。上帝有永恒的权柄，所以他的公义和慈爱也同样永远长存，时时刻刻与他的子民同在。Nanay mapalamat no kawas o mitengilay to suan ningda mitolon kita， 我们一起来祷告。Wamaniam i kakarayan miriaw kami ami sapuner kufalutso itini kaayaw no miso. Pakani itini i suan no fang zatsulal o pipasasyo to falutso no Israel atam lawi miriaw kiso ami palal to falutso no niyang wama. So alinto tarararima ay kami o tamlaw. So akang ay honi-honi malata ang kufalutso amatawar to sifana no miso. Nanay pakani i mararumay at sulali miriaw kami ami palal to tireng amafana ami sapuner to falutso ami tier itiswanan. Ta anu masamaan ko rakat no urip no niyam tinihkar pakasurin kami to pilipot no miso itamyanan. Pakasurin kami mararit ko pikuan no miso to urip no niyam ta itinilaluma no sini ata no miso ciri hatlay kami wama. Mikansya kami pakaningangan no tapang ci Yes Kristo mitolon. Amen. Sari kakak mapulong tunini at tatukian sa kapulong kita mitolon masasilama. Utatulunan numita sakat say pakani itini nilayapan numita aswa no fang zay tsulal. Nanay mararit kita ami harateng to katalangsaan on kacitulas no itsun no tireng. Ami hayi ko falutso mangaray amasalutso ko falutso ami tier to tapang. Ta purong no maamaan no orit itay diputan no kawas. Mapalala no kawas, iraku pikapu no kawas tanan sa kaciri hatlay no urip no mida。首先，我们第一个要带导的事项，从今天所领受的信息，我们一起来向上帝来代祷，来祷告。愿上帝帮助我们常常反省自己的有限，让我们能够全心全意的来信靠上帝，让我们在凡事上因着信靠主而蒙上帝的保守。Ta sakatusa uta turunan numita sarikaka, turunan numita upalu lulumay. Wakateri hai anini paturunan numita ijiwamaan, kupulong no palu lulumay numita, kate numita. Nanay tiputan no kawas, o palu lulumay numita, uwawawawa, suna-suna. Ano ito atuk urip nang da, nanay iraku bipatsafay no kawas i jangranan. Uruma sato, nanay paluat no kawas kufalu no palu lulumay numita. Mafana jangra mitier tu kawas sakatanegteg no falutso nangda nanay pari halayan no kawas ku urip no sarikaka no mita
nanai pakani pitolon nomita to palu rumah itai mapalamet no kawas ko kate ita。第二个，我们要带祷的是，我们为家人来祷告，求主保守我们所有的家人无论在家的或是离乡的弟兄姐妹，愿上帝与他们同在，并且求主能够帮助我们的家人有一颗爱主的心，让他们在主的恩典当中有一个坚定的信仰。愿神保守我们的家庭。Bahkan itu na tusa at mak paturutan numita itapang sakapurong kita mitolon kita， 我们一起来祷告。Wamaniam ika karayan dalam ikan sya kami anini lataya media kiso pakani suanu fang在主lan ami balal to falu suan nunyam soring mamao yomi saosi kami to fang在主lan imam arau nunyam unika rarima no singko no pitier no isai tamtau itiaho honi miriang sang latu suan numiso mirias to lalan numiso ta pakanian numiso to masamana atmak ami balal to falu suan nunyam ika tangasa to ika tekop no kita kiti mapales to urip i ta mamapalal ko falu suan na apasasyon iti suan mamao nanay sa ito kahira ko nika pales no urip niam i tama fana miriam iti iti suan nanay usuran numiso fangsa alingo amit kapot itamyanan lo sa kafana aw nunyam honi miharateng bisa falu suan to katahang sa karalimaan utiren mafana miti iti suan mamao rakat no urip niam tinihkari anu umaan kumari temuhan nanay miti aray kami iti suanan mi paturay iti suanan kupurong urip niam tapakasuanin kami iti ni sakuan numiso papariharayan iso ko urip niam dibutan iso ko finolan numiso nanay wamao sa pitulas kiso kami patsafay itamyanan ta suolin iti ni nafalusuan numiso ko karusunan matatulong itini falusuan numiso ikan siya kami to sininalang numiso lolo wamao pituron sa kami to kate no katsacay sarikaka niya patururan mako itisuanan to paruruma no sarikaka niya anini atataya u katerehay nanay wamao ilaw pisamon numiso paruruma no sarikaka niya ate o maratsaya ko aro itini ruma ami taong tisuanan ate aruman siya kaya sarikaka isuasuka aron anda saya fana kami dan bakani pitulon ang paturot itisuanan sa report numiso o kate nanay ributan numiso ko misya kaya sarikaka ano isu atu arot nanda ano isu asang nami tiri isu lali nanay ributan isu sang mama ang palamatan numiso kami palamatan numiso ko kate atu wamao mafana kiso alumanay sarikakai sa katanan ko singko anu cai cau kafana itisuanan mirungon sa kami wama nanay paluatan numiso ko falu so nara ama fana miti itisuanan ta itinira lumanu sini ata numiso jiri harai ko rip nara mapanemer numiso sanda ikan siya kami wama sila itay wama niam kakarayan paturur niam itisuanan ko dolon niam mafana kiso katatang sa niam utam taw hananay saka wamao pakani tinisuan ufang sa sulan nanay marari ke suami pala to falu suat nunyam o saka fanao nunyam misa puner to falu suat miti tisuanan anu ika ngaayan to urip ika rurayan to urip sa itu pilias to lalan numiso taharaos ko salipot numiso tini urip nunyam ikan siya kami turunan nunyam to kate nunyam o paluruma no katsacay sarikaka nanay wamao mararit kiso ami lipot to kate no sarikaka na nunyam anu inyaro ay anu umidia sa ito nyaro umisya kayay sarikaka nanay sa pitulas kiso ami lipot janglanan turunan nunyam to singko pitier no sarikaka nunyam nanay paluat lan numiso ko falu so nangda o sa kafanao ami tier itisuanan ta anu jo aku arot nangda maparihat lain numiso atau pakani gratsa no falu so nunyam amiti atisuanan mapalamer numiso to kate nunyam wama au mitoron sa kami wam isi ayaw to nini tataangay alifong anu itini ikitakit nunyam Taiwan anu itini ipurong nakari nanay para sawat dan numiso kunini alifong ta itini satipot numiso jiri haray ko falu so nunyam sa itu katalaw kami makasuarin kami anu tataataang ko lifong ira kiso ami kaput tamyanan mikan siya kami wama pakani talaman nay nganganu tapang
及耶稣基督阿弥陀佛，阿门。Dulu mi bacakat kita tu kingking, lumadio kita tini siwa pulo iraku zai。我们奉献一起唱诗91首。感谢恩基耶稣，乌玛乌拉海。感谢恩基耶稣，乌西达伊代，马路萨基达古瓦南。Puno kawas at lafong amakanumako tapang Ciyes。马拉在给达米多伦的多伦诺大邦，我们一起用主导文来做结束的祷告。Wama niam I kakarayan nanay mapahmek ko nika fangzal no ngangan iso。Patanian ko nikwanan iso kitakit. Palahcian ko nafalutuan iso itini I kalanno matia uno I kakarayan nanay. Pafrian kami tuno anini ay sa kaurip niyam. Hepulan ko raraw niyam. Matia unipihpur niyam to pararaway I tamyanan. Keritlan kami to sa katsaaw ka sawi niyam. Pauripan kami palias nay tati ihay. Now hani umikwanay uci itzelay uci atilay kiso mitlaot. Amen. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour, stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior.